Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jompi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hndru gi wei ar nyau lai ki bahaying hasem jong ka wei ka long kmi ka ba khamno karta ya ka blatip kerteng kum ka kong phip lingdo ka ba na kishnong diwan Haribhoi district kila pentip ba kalaja na ying nadu ka phra tarik unaitung araja arpsau bat nadu ka te ka sngi bakalami na ying ka klemon phai ying shu ki bahaying kila pentip ru ba menta la kumba sau snap ea kane ka long kmi ka don ya ka jingduna ha ka bor perkhat Henry kam juja aslam na ying Henry nadu bakalami na ying haka phra tarik kam syam lawan phai ying shu hadin ka jing pentip syaki bor shnong ka shnong diwan ki nong shong shnong kilaya wat ya ka te ka long kmi Henry kim pat lap din aa tat hadu ba penmi ya kane ka khubor haka ju ka por ki bahaying hasem rengkat ki nong elam kila kerpat sya baro ki bayu i lane yo jingtip bakin pentip da ka ba phun ha une u number Syong isa habok diwan nong tlo. Ja nadu besi nengkong ke pratarik na Julai. Ini na ying kung haga por po stiang itu idon ru haga jingduna haga bot perkhat. Tak don gejing stong talak kumba sau senam Ilek iwan man kesni tambah jam tu atemta la kita din kita ilawan pai teman tu praterik pat ini na ying ap ni nanti kan no man pai syu hadin kita ila le buat sene setai para marjan in film lot tapat ini para marjan gilayawat hadu mentar gilayawat 4 lap gitu narna ka FIR ingin perbu ngidang siyo yawat senang mentah menin yawat mentah kesngir yawat habur bi kajang kong jeng i kedi ka blos karong li dan sentiu berit mentah jang kerja pat ba bablu batok yong bablu Jerong lengkot kerta jeng irul dan nyuk nerusnya kerta de ngamla on betai nomor man kesni ini lagi ndai tambah ketu kesni beja man kesni man kepor ija ini tambah ilek iwan haga sisni ru ilek laisen sasen sisni tambah sijak kai untuk sikenta yon pai haga tu kerta lipat iklemon pai lu mentah kemudian ke jinjak dan dia ke jinjak jadi mentah perlu jintip don buang ngilap mentah hayau ngilap tengah ngir ngilai iya kami klaim dia kenduk klaim dia i jing kepat jing ya kepat bak dengan sim tau ya dibahaying sem nada don gibayo i lagi balap hagan no tekan ngapuak bakin kepat red iki bakin mirtu lem bakin pentip sangi gibahaying sem terobak pinyak lenga syong pelan tau gede berkata nagal yang jongka dorbar sinong diwan aku muskutri sinong diwan nga milayo ya ka jing petip na ki neki bayi ngasem jongka ki badegi kun jongka kong phip ndok ka balaja na du praterik mentau nai aga por kumba sipo beje sipo steng instem de halor ka jing kepat ki jongki nomor bakim lap su baki wat ni hatai hajan apa ada ba kila pentip sektor barsinong ini nagaliang jong kesinong dap dari sukia bat ngila persang ban yawat ini nadu nen minta mendekasiru ngidon kanong sinong hak ba baru kini ki jaga ki ba marjan jong kesinong duan ngila persang ban dalai wat adu mentang empat yo ka kubor nuk noru laki law nem adu mentang dan nakalian nasional kumbagi tu nakalian kajing berjumpa FIR dan nakalian just nasional nasional beda berka FIR nakalian juga sinong empat ai kata nomor bangunan don gaji tunggu ban yawat ina pro nasional ketap kumbala kepat dan bayim juga tapi
Kita nak berjumpa nak FIR lada lada ni siam mendekat ni dengan